Agni ke video ngan batai speech pangkawai ke film ke balai kerteng My Lovely Angel. Abastana konso ke film ngidio ino ya uwe ubre uba kerteng uje shek. Uje shek ulo don hapok jong ke kali bat kinong tri jong o. Ya kini ke por lapat se ke we kinong tri jong o ke ba kerteng ke jiyong. Ke jiyong kapat poya kita ke por. Tikum tawal ada ke persang ban ap slam haru ika. Kini ke biru kampat poy setia sakene kali. Dahedin katokan ni par uje shek ulo yo na ya ke we ke phone call. Akni ke phone call ke dia itu nak bakani ke nong tri jong o kala kelat anak ni ke bertai. Uji syukum sama lepas selam lalai keloi ke hospital balai ipet ya kini ke nong tri. Letip ru baka jeyong kala saram si pun bahau uji syuk. Dari mentapat tip syukum nu bun lek kenang bun yo na ya kita kepisah. Ada nang tapat uji syuk lalai nak cekiying jong ke jeyong bun sim na ya katokan ni teliki kesiar. Anda ulah rumpat cepok jong kini ke yung usyam bakani ke yung kalong ke bajebok haduk kata-kata. Pada dia iru ya kewe ke kena ke brand news nam karta. Kini ke kena kalong ke pemadla. Kalau orang kena kabam cuma dia sengau syuk skor. Akini ke por jese kalau stang nak berkat bamanu pat bari akini kena. Abak kami jongka kaliyap. Berkupas angkar ulayap leslam hana akini ke pertai. Tikum tahu jese akini ke por lepersang nak ban phone jauh samla barim jong ke juyong. Ada ulu samla jangkar ulong bom don jing bak kle eru cepang akini ke kena. Dan katukani jese kalau stang nak berkat ak banta jong akini ke kena. Tikum tahu stang nak ban di secret cewang ta. Akini ke por kini ke kena kali asngau na egejing sma jong tau secret. Bakal tip rom ta bagi biru kila don hajan jongka. Tikum ta kalas tana bantet ege kiti jongka hang ta hamadan. Baru je syuk ro haba leo i bakani ke kena kala lek kum ta. Ma ur le shot ege kiti jong o hamadan. Bakani ke jing lek jong kini ke kena na mar bagman ke por ke kemi jongka ka poin no syeng. Kum ta ka aidak i kada kum ni bakan tip no baka kemi jongka kala poin no syeng. Kini ke kena menta kala kemen sisa na mar bakal sang tu baka kemi jongka menta kala poin no nak jing tre. Kalau lek baik ban grup yo je shek. Dah kini ke por kalau asngau penban ba amri ke kemi jongka. Kalau asngau penban ba dari pada uwe ubreu. Kini ke kena menta kalau stang na banting bat pertana ya kemi jongka. Dari uje shek pada kini ke por stang mar pan senge kini ke kena. Dari kini ke kena kami asngau ke jeng keren jong o. Menta uje shek ru stang na ban shapting na mar bulu asngau baladon ke breu ke batit jengkang. O ting yo bukin tarai sniu ya kini ke jeng lek jong o. Kini ke por ngiyo isu sya baladon ke we ke kontai ke batit jengkang i. Kini keriu kentai kedai ketai jong kini keyeng. Kum tahu je syuk lasep teng yo ba kini kebriu kini asing ke jing yam jong kini kena. Kum tahu latap na ke sentur jong kini kena. Andai kini ke kena kala daj ban yu. Pada ke jing bamban se men tahu je syuk laplit no ya ke jing kang. Pada kini ke por leo ino ya ke we keriu kentai. Kini keriu kentai kelas tang ban dom yu kalong babali kini keyeng ke jebok hadu kane. Je syuk la kali pen panika mamakapat kedai ke e. Kini kebriu kali tu bamaka kedai ke trayeng. Kalau orang yu bak jiyong kampat depan siu baying lebun bur benai bah. Ada ledak kampat siu sahau ni benai tak kampat siu syuk bakin hap no ban mi dak ni keyeng. Kini ketrayeng kedang mut bau ni ubre ude ulok tamai jong ke jiyong. Berikan tipat selandet bau ude we. Uji syek mentak los tang ban itu ya kini ketrayeng. Ulang bak jiyong kalayap no anak kini ke perte. Di mana pat ban ribon sumarna ya kini ke kun jongka. Kini ketrayeng haba kali asngau ya kita ke jingong jongo. Makaro kalau asngau seni do kata-kata ya kini kena. Pangilati berbakar ni ke kena ke kerteng ke unhi. Kini ke traying mentah kalas tanah bani tuyu kalong. Pagati pakai ciyong kadon ya ke bahaya ngesem sejengai jauh kini ke senong. Tekam tip pada kanu ke cakap bagi don. Deladaki tip ya kata ke cakap tak kila ban pano ya kini ke kunjong kasa kata ke cakap. Aden makan ni ke traying kalau lain orang ni. Tekam tak jese ke ulas tanah ban perkar pun ri unsumarno ya kini ke kena. Berbun waru ya ke bahaya ngesem jauh ke ciyong. Aden nang tapak ngili ibu jese kalau persang nak ban ajeng bam ya kini ke kena. Ada kini ke kena part kam sam trek ban sim kita kecing bam ke bawah ai. Jisya ke bawah i bakam sam trek ban bam kita kecing bam. Kum tak persang ban shet kecing bam ke papang maha kita kapor. Tikum tak kini ke kena ro kelas tanah ban esngai jing sma babang jong kita kecing bam. Kelas tanah ban bam ki ya kita kapor. Aku wi par kesing i baladon ki beri ke bawan sa kaying jong o. Kini ki beri balade padak traying jong o man pan khoi pen i ya kaying kasem jong o. Kini ki beri ke bawan pan khoi ki do i hado kata-kata kecing jebok jong kini kaying. Pat kilio iri ke junhai bakal pong na kijan ke betengit dado kata-kata. Kilong ni ubah balik umpan sumpah selek kini ke kena. Bahadu kan kini kijing cebok jong kijan kinep jangka. Babali pat sengau bahas uban pensum mika. Hakini ke por jesik ulas tanah ban khod kini ke kena. Pangilio iru baka kini kena kalabat kowe ke sekitar jong ke kemi jongka. Pada bau jesik ulah lama kini ke kena sakam rasum bun pensum no eka. Kini kibru kilio i penban bau jesik sam tip syukum bun pensum kini ke kena. Barang ni kila tiba uji syek umcuk bersum-sum menoru ya kini ke kena. Tekum tak kilas tanah banirap maki uha kini ke por.
Anda di ke pormet pat ngilu ino bak Yun Hai kalau temang bahaya kemi jongka. Dikum tang ngilu ino bakal lalin nak banti aden jong Jai Sheikh. Akawe pat kasing ngilu ibo Jai Sheikh ula persang nak ban shima ke sewitar jong kemi jongka. Kini ke kena kam som trek suban ayah kini ke sewitar jong kemi jongka. Nama roko kemau ik palat ya kemi jongka bakam ti biruk bak kemi jongka kalayap. Ada nak tak Jai Sheikh ula ilam nak kini ke kena sa counseling santar. Akini ke por kena hikai kalau persang berbatai kum nu panirap ikum kini ke kena. Dari berok kecing hikai jo kini kena hikai Jai Sheikh sengalo hun gamensem. Kum tau larai nak himau ban hikai Yun Hai. Kum nu ban sengap ikidak bat ban tok roh ke jo kopor. Hadin ba berok kini arngut kelemut nak ban lek ceyeng. Tengilu ino ban mentah ke dikesen ke ban kong ke Yun Hai bakal sang ban kemen. Mar bangilu bak Yun Hai kalau ban ya keti jong Jai Sheikh bakin cross na ke surok. Anda kila puh yang pat Jai Sheikh ula rak pun baki tiar pun sengau tu na ika kum nu ban sengau tu ya kidak. Ya kini ke por los tang ban hikai ka suki pasuki ya kita kakam. Yun Hai kalau konsentrit bah kita kecing hikai jong oh. Kalau orang kena ke bastat bapan sang tu yang kita kidak. Kum tahu Jai Sheikh ulah hikai no hikai yang kenten father. Pada Yun Hai ro kasuk bapan sang tu yang kita kenten. Kum tahu Jai Sheikh ro lo kemen bapan yo bak Yun Hai kasuk bapan sang tu yang kecing hikai jong oh. Hakawe par kasingilun ke brio ke bapan po chau Jai Sheikh. Kini ke brio ke persang ban pan yang kepisah ke bau sa ram maki. Jai Sheikh ro do bastang ke film ngido ibo lo don ram kemi jong kena. Dikum tahu lah lu dia kepisah jong oh sakene ke brio. Mentau som yo suban siwi kini kepisah. Bila iba mentau Jai Sheikh ula pun mak jengmu ceperkan. Namar bakini ke beruru kilong i ubal daum lakban penyo iki hakani kata yu ya kata kepisah. Dikum ta kajing im jong uru kala abah kejing ma. Ada na tapak ngilu ibo Jai Sheikh ula lap na ya kawe ke phone jong keciyong. Ang dia isi pun baki dur jong keciyong buat ke kun jong ka. Yulu iru ya kawe ke screenshot ke baka ciyong kalai keren cepang kata kepisah. Pat mentau ro latip baka ciyong kadon ya ke bahayang asam. Andre tipat baca ke caka ke baki don. Par mentau la rai nak hi ban lik bono ya kena caka jong ke bahayang asam jong ke jiyong. Par rong rak hi ala dia bakalong ke besif bahaya ka bakan lisa no bat ki. Mani ke baka sak bat o. Namar maum tau don ha kecing ba tip bah kanu ke singi ki brukin sepoi ban tombor yu. Akawe par ke singi jiyong lo pelang nak bro iki tiar gitar jong ke Yun Hai. Un mi na ying ban lik bat no ya ke bahayang asam jong ka. Kini par arngut ke stana ban mi na ying bat peting no ya kita kecing dan ti jong ki. Anda kila poin oh akawe ke snong rit Jai Sheikh lo persang ban keli na ki bro. Ulu keli pun pana ki bro sepang ke jiyong. Anda sini bak am dan uwero bro itu ya kena ke bro. Dikum tahu Jai Sheikh lo sangen no suah bat lik pana saga kali. Anda hakni ke por lo syam bak Yun Hai ro kam ban suah po cho kena ke kali. Jai Sheikh mentau lo stang ban septeng bas ke Yun Hai ka don. Anda hakni ke por lo ipen ban bak Yun Hai kalau don bat ki we pat ki bro. Ini ki bro ki de kinong rap bat ki long ki bro ke bahaman sem hatu kata-kata. Hakni ke por kini ke bro ke stang ban acing bam yo Jai Sheikh. Ram tak kata kila persang ban keli bas on lej. Jai Sheikh oleh itu iki baro sepang kata ke jingjia. Dikum tak kini kena rap ro kila kolai na ban aja kasai tak kamet. Anda lede ke pormet ngido iba kini kena rap ro kila aino yo Jai Sheikh ya kecing bam. Dikum tahu Jai Sheikh oleh ban aja pun baik kecing bam ya ke Yun Hai ya kata kamet. Akawe par kesingu Jai Sheikh oleh pun ban lej pat sakawe ke snong. Bun par biang iki bahaya ngasam jong ke Yun Hai. Ya kini ke por ke Yun Hai kalau ong no yu bakal stang mas lang Jai Sheikh oleh iba kata kesakakam dan hikudukan bun ted ya kata ka Dikum tahu sopan sesu oleh lej bantu ya we watermelon nak keper jong ki brio. Anda ulah dek bantu no ya uni watermelon Henry tipat bakani ke keper kadon ya ke CCTV. Par mata kini ke try jong kini ke keper kalau ino bro ya ke jinglek jong oh. Ada na tapat Jai Sheikh bak Yun Hai kele lej harut jong kawak ban pengat ya tak usah. Baru Jai Sheikh oleh kai ke Yun Hai bakan sengau tu ya kidak. Nak bau sudro ha keti. Uang bau ni usok bak bam mentau di usok watermelon. Bak Yun Hai ro kalau sengau tu tik-tik ya kita kecing batai jong oh. Dan katokan ni por ngilu isi syabal dan kawi ke beri kubapua nak caga kali jong oh. Kini ke beri kalau persang ban wat yo Jai Sheikh namar kalau yo ibu olah dia bantu yo sok jong ka. Malkom tak kalau isi syai u bo olah don harut jong kedi kawa. Kini ke beri mentah kalau stana ban dom yu kalau ong babale utu yo ni usok. Pada Jai Sheikh ro stana ban map ya kini ke beri. Ulang bo ukulai panirap kami kapan pengkut ya kini ke keper. Kedak ka ba olah siu kuliang no ya kini jeng tu jong oh. Dan natang ngilu isi syabo Jai Sheikh ro stana ban tre ya kata keper. Baru lah bro bantri bro singi ya kata kam. Por kising kiliat mentah kini ke bro lu kastang na bani day perlok baru Jai Sheikh. Bagi bahaya ngasam jong kini ke bro kili itenat bahaya kecing long jong Jai Sheikh. Bagi Yun Hai ro kalau kemen babanya dan lang bat kini ke bro. Aku par kisingi kini ke bro ke bidan ram baru Jai Sheikh kili kendu na yo. Dikum tak kini ke bro kili persang ban kili ubo uyo na yang ban siwe kata karam. Ndek Jai Sheikh kini ke por sam yo ban siwe kata karam. Kini ke bro kelas tanda ban show yo Jai Sheikh. Bagi lara yo kali jong kini ke por. Jai Sheikh mentau usam tip kumno bon le. Dek la na hi ban lek bona Yun Hai cakari konsuen.
Kenang bukan yo sibun bag jing sumar. Hakawe par kasing lo ibo jesek ula yalam na yakjun hai sakawe ka caka. Hakani ka poros tang lapan ongi kitrai jong kini kicakari konsben. Bakin pikun smart no maki ya kini kana. Pan mau par ula rai no hiban no ikang ni. Hadin katukan ni ula keren bar pensingo baharu ika katukan ni por. Ula airu ika yo we coklat. Par kanyun hai ro kalabam no ino coklat kamti par buun no ikang ni. Hadin katukan ni par anda kanyun hai kalamun no ban kata yo jesek. Dari kala siampan ban bo jesek don suok kini kicaka. Kanyun hai kala stang ban septeng bar kala yam roh kejo kapar. Dari jesek roh kini kapar lapan jala kadok not. Tere suban lai pai ban pej yak kanyun hai. Dari kanyun hai kala ten ayak kejit daga keti. Ikam tak jesek roh lo kamawe kapar bo lo kenduk no kong yak kanyun hai. Ulas tang ban kata ka masem. Teo lo mun no swab balik keren suai ka swab un lek. Anda ula lek biang ban keren yak kanyun hai. Kanyun hai kala sim na ikti jong ubo andro kumbo la dek ban hikai ka. Akani kapar kanyun hai kala drone ada kenten tias. Kabumut bakal skongsi bahala daul ngano naka. Bakal dro susuru bakal kali ba ude uai. Kum tak jesek roh la drone ada kerteng jong o. Uang ba ude jesek. Dek kanyun hai pat mentaru kam sang hunya kata kejung sebab jong o. Kala kali pe ju ba ude uai. Or jesek roh mentaru stang ma ban kata kam sem bum tip sukum no pun jubab ika. Kanyun hai kala dro biang yikiti jong o. Kalau ang ba ude ni em ukupa jong ka. Jesek akani kapor lo kata masem hado kata-kata. Dia ma ulo ro drone yikiti jong ka ulong. Panadum tak kasing ude sisa ukupa jong ka. Barang ni kapor kolong kapakta mesti maduk kata-kata bau jesek ro lo kolong nak banri wan sumara kini kena. Padahal lam no ikasi yang bum tre cuban leibu no ika cakari konsumen. Panadu kata kasing jesek ular rai no hi banri wan sumara ka. Ro bukur kising kerta jong o. Deka film ro kalkut ahang ni. Para lok daga pisang tonet ikini story bangala batal kon. Singa ba share ba subscribe ro kituki papadam. Ko bless you bon.